Lisekela lendvuna elitiko letekulima nokuzola capha uhole lithemba letikhulu letivela kuhulumende wavakashela emasimi ekulima umoba endzaweni yaseNkomazi eMpumalanga. Hulumende uhlanyele imali lengetulu kwa 80 miliyoni wamarandi kulendzawo kute kuphuculwe tindlela tekunisela umoba. Capha uvakalise kunetiseka ngendlela imali isebenziseke ngayo kulendzawo. The district development model is in place here. As we are here, yes, we have offered funds, they've utilized them, we can see very well. Capha unikele ngemishina lemisha letawusetjentiswa ekulimeni umoba. Uphindze wabonga wagangatsa kumakhosi asendzaweni ngendzima layidlalako kumkhakha wetekulima. The traditional leaders are here because they actually are responsible for land. Yes, land can be government, but it belongs to those communities. Balimi bavakalise kutfokota kakhulu ngekusekelwa nguhulumende. It's exciting for us as the farmers that we are converting our farmers from old technology of irrigation to newer and water-friendly technologies. So we've introduced a drip system which saves water, plus also reduces the cost of electricity, which is high in this area. Nanobe kunjalo madlala uyakhala ngebugebengu lobudlangile bekwebiwa kwetindzambo tagezi lokuyintfo lephatamisa kusebenta. It is a serious problem. I think countrywide crime has become a serious pandemic, and I think this is where we need collaborations with our protection services. I mean, SEPS needs to play a big role towards the project of ukulwa nalabantu. Litiko letekulima litibophelele ekutheni litawuchubeka lifake imali kubalimi bemoba labasafufusa. Hulumende ke uthi ukholelwa ukuthi lokhu kutawusita kakhulu ekwakheni ematfuba emsebenzi. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eNkomazi eMpumalanga.